sengakugayida lapho nalapho but not ukuthi mina ngiyakhabela ithi ngoshembe ngilwa neZCC ngilwa noJesu uJesu ngishilo uthi angimazi ngamfunda encwadini eBhayibhelini uBishop uLekhanyana naye angimazi understand meaning ukuthi ngimazi ukuthi but angazi ukuthi uoperate kanjani yabo into kanjalo so hayi ukuthi masikhuluma ngoshembe silokuzana suke sicampaigner lokade ngikusho but wena uyasifunza and manje angeke ngize ngithule ngingatshela abantu ukuthi uShembe is not the way uBishop uLekhanyana is not the way just because ngizosapha ukuthi kuzothiwa ngicela ukuthizeni mina ngibizelwe ukushumayela iqiniso ya spiritual mature no angaqedi if ever kukhona izinto kumele ngizithathe noma kimi nizargue mhlawumbe ngingazibhala phansi njengoba ngenza nami uJesu make fika emhlabeni in a form of a man sizocela isikhathi nesikhathi asinaso ukuthi amaHindu amaBuddha Islam nabo ufuna ukubafaka ekukhanyeni because ababelieveli kulo Jesu and nabo bayathandaza and nabo banonkulunkulu ababeliveli kulo Jesu ngicela ukuyenza umzekelo ukuthi nami uShembe wangivakashela ngangena esontweni la kababa uShembe wangitshela ukuthi nawe inkosi emazulwini nasemhlabeni because ingekho la eBhayibhelini kumele sithi imoya emibi is falsious nabangayibhala ke kusasa eBhayibhelini kulaso ivuma khona umfundisi wami mamela mfundisi wami uNkulunkulu is bigger uNkulunkulu is bigger than religion bafethu ukuyibonisa namhlanje ukuthi nalaba bayitshela ukuthi le ndlela esihambayo ihamba kanje uyazwisisa ngale Z ayithi iZ besigceka noba uShembe besimgceka but manje niyasibonisa yena in a form of spirituality not in a form of man because of thina besabona in a form of man but nina nisibonisa bona in a